Parfemi do 50 eura drugi dio. Naravno da ovakav profil videa ne može proći bez parfema iz Zare. Ovo su neki od meni najdražih. Stellar Amber, doslovno posjeća jako na Guidance. Amber and Fig Cashmere, već sam o njemu pričala, obožavam ga. I Amber in Bloom, parfem koji me podsjeća na Estee Lauder Bronze Goddess Nuit, znači taj vibe, tropsko bijelo cvijeće, ukratko. Ako čujete nešto u pozadini, to je moj mali dečkić koji je malo prehlađen, ali sad je trenutno ok jer je valjda pala fibra pa onda pjeva. Uglavnom, Zara znamo da ima stvarno hit or miss za neke, tako i za mene, ali uvijek ću govoriti da je ova Amber kolekcija stvarno fantastična i mislim da doslovno vrijedi imati svaki parfem iz ove linije jer su stvarno prekrasni. Neki su inspired by, neki nisu, ali za te novce su stvarno mirisi i više nego dobri. Jedan parfem o kojem stvarno niko ne priča, to je ogromna šteta, jer je ovo parfem koji stvarno za sve vas koji volite pinky mirise, kako ih ja zovem, trebate ga imati u kolekciji jer je odličan value for money. A to je Femme od Bossa. Sad je izgleda u novom pakiranju. Ovo je blago kiselkasto, svježe, citrusno, cvjetno, poletno, proljetno. Toliko divno. Ovo je nešto kao, na primjer, jedan tender od Chanel Chance od tender od Chanela. Nije isti miris, ali je taj profil mirisa ili nešto kao što je Versace Bright Crystal. Ubacit ću vam sliku nove verzije jer izgleda da su ga redizajnirali, s tim da onda je moguće da su mu promijenili miris. Ne znam, nisam probala, ne vidim ga nigdje, ali je to čisto da znate. Sljedeći je 471 Aqua Colonia, brand koji ima stvarno zanimljive, interesantne mirise koji su zapravo stvarno kolonijske vodice, ali za te novce ni ne očekujem sad nešto što će mi trebati. Ja imam Blood Orange and Basil, aromatična crvena naranča, doslovno kako mu ime kaže. Nije baš nešto sladak, a se stvarno baš jasno osjetio ovaj miris korice od naranče, što mi stvarno onako baš fora. Svako može naći nešto za sebe, 20 eura, 100 ml za zalivanje, čitavo lito, apsolutno je više nego dovoljno. Bočice su mi genijalne i doslovno imaju toliko verzija. Evo ja imam i ove minije koje sam dobila uz neki časopis i stvarno vjerujem da svako može naći nešto za sebe jer doslovno imaju raznih kombinacija nota, mirisa, asocijacija, šta god, tako da imate na izbor šta god vam srce poželi, tako reći. Sljedeći je jedan jako zanimljiv miris od S. Olivera koji stvarno je zapravo super za male novce. Jedan poderasto citrusni miris, jako je ugodan, pomalo je kremast. I miris o kojem se uopće ne priča, a stvarno mogao bi ići u kategoriju, na primjer, zajedno sa jednim Nivea mirisom. Otprilike, znači ako volite kremasto, poderasto, svježe, cvjetne mirise koje mirišu na čistoću, nenametljivi, nježni, profinjeni, S. Oliver Woman, doslovno možete naći za 10 eura, možda maricu više. Za te pare stvarno je više nego super. Sljedeći je Guess Noir, fantastičan miris, baš jedna onako pomalo mračna, senzualna, intenzivna, rekla bi blaga parfemčina. Možda da traje duže, možda da ima jaču projekciju, rekla bi da je parfemčina, ali ima taj kostur, ima taj profil jedne parfemčine. Stvarno jedan fantastičan miris za date night, za izlaske, večernje izlaske i slično. Imam body spray, nema ga sad kod sebe, sad sam ga se sitila, nemam pojma zašto, kad sam vam pokazivala S. Oliver, sitila sam se i tog Guessa. Ali ubacit ću vam sliku da vidite kako izgleda, stvarno je odličan miris za male pare i uopće niko o njemu ne priča, ali ogromne preporuke za njega, ali stvarno je odličan. L'Herbolario ima također super mirise, jedan od trajnijih i boljih bi mi definitivno bio Fico. Ovo je toliko prekrasan miris na temu smokve i za sve vas koji volite smokvu, ako ga niste isprobali, isprobajte ga. Što je bočica je prekrasne ljubičaste boje, ali je miris što se tiče smokve tako divno
iznenađenje. Zelenkast je, drvenkast je, blago je kiselkast, ali je stvarno jako lijepo osvježenje za nošenje tijekom prolića i lita i možete ga naći za koliko? 20-30 eura. Ako je toliko, doslovno možete uz to kupiti na nekoj akciji i kremu za tijelo, imate čitav set za manje 50 eura. Philippe Plein Fatal, parfem kojeg se može stvarno naći povoljno online, miris kojeg je radio isti parfumer koji je radio i Good Girl Gone Bad od Kiliana i vrlo su slični. Slasno, sočno, cvjetno, Osmanthus poprilično dominira, tako senzualan i ženstven i za sve vas koji volite voćne mirise sa toplom bazom, ogromne preporuke za Fatal. Sad je već izašlo nekoliko verzija, ali prva verzija je zaista meni najljepša. Među povoljnijim parfemima je svakako i praktički bilo koji eskadin miris. Ja imam tu Taj Sunset, miris koji ima dominantnu notu manga. Ovo je doslovno tropski voćni koktel u bočici. Slatkast je i sočanje. Ovo je baš jedan onako kao da je sorbe od manga. Slasno, voćno i toplo u pozadini, ali generalno magnetizam od eskade je, ja mislim, no-brainer doslovno, jer je taj, zapravo bi čak rekla, najsenzualniji miris od eskade i baš je vrlo onako magnetičan i privlačan, ali sve u svemu eskada je zapravo poznata po tim voćnim bombicama, samo je različita tematika od parfema do parfema, ali magnetizam je zapravo stvarno, kako mu ime kaže, jako zavodljiv, senzualan i magnetičan. I zadnji su od Hašarela S.A.M. i tu ima nekoliko flankera, ima ih još više nego što vam ja sad tu pokazujem, ali svakom svoj, naravno, ovdje je svježe prozračno voćno, mrvicu gurmansku, ali evo ja bi se nekako više referirala na ovaj original, obični S.A.M. koji je baš jedan onako senzualan, privlačan, blago opojan, onako inviting tip mirisa koji je jako ženstven i senzualan i zapravo mi više nekako za date night, za izlaske, ali naravno ne nužno. Blago voćni, drvenast, topao, vanilast u bazi, koji se također, kao i za sve ove koje sam vam prethodno navela, stvarno može naći za manje od 50 eura. I to je to za part 2. Pišite mi naravno ako imate svoje prijedloge za odlične parfeme za manje od 50 eura i hvala vam na gledanju.